Assalamu alaikum. Cuma akşamı hayırlı olsun. Efirde Netice programması stüdiyada sizler için Elmaz Hasan çalışa. Ахмеджит районы Шумхай Заречная койының жәмесіне кенеде жұма намазы вақтында işgalcilerinin экстремизмнен күреш мерkezінің қадимлері келген. Олар худбе кечірген имам Асан Бекировны сорғыға чекмеге істеген. О жұма намазындан сон шығып танықлық бермектен рет еткен. Евел жұма намазларына Арсен Кантемиров кечіреді. Оны işgalciler тақып етіп миссионерлік әрекетінде қабатламаға тырышты. Енді есе жұма худбелерінің кечірілмесі үшін белгілі олған инсан мураджат эти. В селе Заречном на пятничной молитве во время проведения хутбы в мечеть зашел сотрудник прокуратуры, представился и попросил, чтобы имам вышел после проведения пятничной молитвы и дал объяснение. Я проводил пятничную молитву по просьбе местного джамаата. После проведения пятничного намаза я вышел и дал пояснение, что отказываюсь от дачи показаний согласно статьи 51. На этом вопросы исчерпали себя. Государство в лице правоохранительных органов не оставляет попытки для того, чтобы, так скажем, поставить рамки определенные в Крыму, чтобы все обряды поклонения и все проведение всех исламских обрядов шло в соответствии с указкой властей. Киевде bir hac bin insanı sığdıracak Cuma Cami kuruluş leyhası üzerinde da işler alıp barılan. Gerekli vesikalarını ve bina leyhasını Ankara'da hazırlayırlar. Bunu ATR telekanalına Ukrayna'da Türkiye elçisi Yağmur Ahmet Güldere bildirdi. Türkiye tarafının müzakereler bir hac yıldan beri devam etti. Toprak meselesi çözüldü. Renat Ahmetov Kiev'nin Pechersk rayonunda 3 gektar toprak ayırgan edi. Maliye meselesi boyunca Kırım Tatar lideri evvelki görüşmelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sübetleşken edi. Bizim uzun süredir üstünde çalıştığımız bir proje. Tabii tahmin edersiniz kolay bir proje değil. Uzun bazı hazırlık süreçlerinin tamamlanması gerekti. Hali hazırda Ankara'da bu konuda projelendirme süreci devam ediyor. Bu tabii çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir şey söylemek zor. Çünkü çok zor, hassas ve sembolik bir proje. Fakat Kırım Tatar liderliğiyle yakın temas içindeyiz bu konuda. İnşallah en kısa zamanda bu konuda daha somut bazı adımları da görmek bize nasip olur. Екінші жан женкінде о Алман дұшмаларымен көрішіп Қырымны қорчалады. Бүгін Советлер Бірлігінің екі дива хараманы Аметхан Султан доғанына 99 ел толды. Киевде хараманы анмақ үшін оның эйкелі тікленген Шан-Шөрет паркында онларca insan yürüyüş geçirіп, эйкелі янына чечеклер келіп қойды. Аметхан Султан, зважаючи на свої дуже великі титули, двічі герой, дуже помітна людина, льотчик, він був визнаний у світі, але він не відсторонявся від боротьби кримськотатарського народу за повернення на свою батьківщину. Тому для нас це є дуже важливим. Це чоловік, примір того, що наш народ може бути героями. И это, вы понимаете, что именно он дважды герой Советского Союза, хотя отношение той власти было к нам неоднозначное после депортации, но это говорит о том, что мы занимали достойное место в период той жизни. Аметхан Султанның қарамане яшайшы ве о яшлықтан арзу еткен көкте фажиалы олима хында невбеті келев хамыз. Аметхан Султан 2-ші жиан женкі вақтында 600 чарбеуші шияпып 49 душман ұчағына ұрып түшірді. Аметхан көкке көтерілгені вақыт душманлар оны көріп, қара иблис деп адландырайды. У него был свой почерк. Во-первых, он любил скорость. И второе, это было для него очень характерно. Мы еще смеялись, что, мол, дескать, атакует и открывает огонь, как только увидит заклепки. Он сближался и бил наверняка. Клочья летели от этого самолета. Я знаю это дело, потому что я несколько раз проходил, у меня на яке торчали
эти куски дюрали были, отлетевшие от этого самого, от Юнкерса или от Хейнкеля. Бірінші кере Советлер бірлігі қараманы унванна о 1943 сенесі найыл олды. Бір елдан Алупкада яшаған айлесіне НКВД хадимлері келіп ярымададан бұтын Қырым-татар халқынен берабер сұрғын етілежеклеріні білдірді. Аметхан Султан екінші қараман унванына 1945 сенесі найыл олды. 1953 сенесі қанатлы ракетаны сынағаны үшін учуджыны учунжы қараман йылдызына тақдим еттілер. Ләкин Сталин оның миллеті аққында бөліп ясақ еткен. Аметхан Султан өзіні Қырым-татар халқының оғлы деп адландырып, халқымыз ватанға авдет олмасы үшін күреш алып барды. Учуджының тарихы Қырым-татар халқының сүргінлігі аққында қайтарма фильмнің esasına қойылды. Екі дефа қараман көкте 4000'den ziyade saat geçirdi. Defalarca sınav uçuşlarında da iştirak etti. Uçucunun doğma Alupka şehrinde şimdi muzey çalışa. Anda Аметхан Султанның шахси şeyleri, resimleri сақлана. Основные фонды были вывезены мною в 1992 году из города Жуковский. Собраны все эти материалы были Лютфи Суфу, близкий друг семьи Аметхана Султана. Здесь, получается, мы показываем быт крымских татар, одежду крымских татар. Это как раз время, когда родился Аметхан, и мы показываем, чем занимался его отец. Экспонатлар арасында савдашларының умми ресімлерді бар. Аметхан с отличнейшей характеристикой был зачислен в Качинскую школу военных летчиков. И с 1939 по 1940 год он учился 1 год по ускоренной годичной программе на летчика-истребителя. Ну и здесь представлены его именно однокурсники, с которыми он учился на одном курсе. Среди них был и Василий Сталин, младший сын Сталина, и Мирусин Чалбаш, уроженец Алушты. Музей азбарында Аметхан Султан учқан қырыжы Ла-5 учағының макеті. О 2012 сенесі ерлештірілді. Учақны қайтарма фильмнан чекімлері біткен сон кетірділер. Ерлі сәкінлер айтқанна көре учыжы дайыма уларының қатарасында. Он же в 1971 году умер. Мы очень маленькие были тогда, но он заслуженный. Я знал двоюродного брата Аметхан Султана. Он много рассказывал про него. Он родился здесь. 1971 сенесі февралынан бұрынды Аметхан Султан сонки кере көкке көтерілді. Оту-16 арби учағынан реактив двигателіні сынағаны вақыт эляк олды. Буквально накануне он ездил в Узбекистан, где встречался с крымскими татарами. Властям не нравилось то, что Аметхан Султан четко высловил свою позицию четко сказал свою позицию о том, что крымские татары должны вернуться на свою историческую родину в Крым. Қырым-татарлар халқынан Садық оғлының ады Ахмеджеттеке Авалиманға берілмесіні істеді. Ләкин ишғалжілер Авалиманны Рисам Айвазовскінің адынен адландырды. Виктория Козуб, Заман, АТР. 2 елдан берілі азатлықта 2017 сенесі октябрьдің 25-інде Қырым-татар халқы қаберлеріні башта ишғал етілген Қырымдан бекледі. Сонра есе Түркиеден. Ниайет қуанчлы хабер келді Украина Түркия девлетлерінің халқара дипломатиясы әсірлікті ұлған Милли Меджлис рейсінің муавинлері Эльме Умеров Яхтем Чигозны азатлыққа шығарды. Олар Русияның репрессия машинасына бойын егмеділер. Левхамызда тәфсилатлыды. Бу видеокадрлар 2 ел эвелсе бутун дуньядан катылды. Бориспіль Авалиманы. Ресми этлер одасында Эльме Умеров Яхтем Чигозны каршыламакта. Тарихи вакыяны чекмек үчүн одага адамлар топлана. Кремль саяси майбуслері азатлыктын бірінші дақалары ақында более икая этелер. Если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма. Ишғалжылер Чигозны секіз елға махкуметі себебі февральның 26-сында Украина топрақ бұтынығы үшін кешірілген наразылық акциясында иштирак етівадыр. Эльме Умеров есе 2 елға қасаба тарза песханеге қапатылды. Себебі АТР телеканалында чықыш япқанда Русия топрақ бұтынығыны бозмаға чағырған емеш. Я поклялся и дал слово за народ свой умереть. И заканчиваю словами «до встречи в Гаге».
Екі сәси мабусын азат етілуі Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоғанның шахси кіріштені нәтижесінде чезілді. Екі қабатсыз Украина ватандашы үшін Путин өзіне Түркия әпесханесінде болынған екі жинайчыны қайтарылғанын істеді, деп қайдеті Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев. Двух лидеров крымских татар обменяли на двух российских агентов. Юрия Анисимова и Алексея Смирнова, агенты ГРУ, которые были арестованы за убийство главного редактора сайта «Кавказ-центр». Азатлықта олғанна бақмадан Илми Умеров яқтемчігос išғал етілген қырымға қайтып оламалар. Екі сене девамында сабық сәси мабюслері Русия песханелерінде қанунсыз тұтылған Украина ватандашларының чықарылмасы өздерінде чалышалар. Бұл сене Няйет, Олег Сенцов, Александр Хольченко, Володимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов. Бұнен бірабері Кереш боғазындаки әсірліке алынған гемайчелер азатлыққа шықты. Ама песханелерде да чоқ мабюс қалмақта. Қырым татарларынан сайысы тахминен 90 инсаны тешкелеті. Риана Алиева, Виктория Бойко, Заман, АТР. Ахмезжитні яны işgalciler yolbaşçısı olarak Елена Проценко tayinlendi. Ахмезжитте bazarlarını idare etken Metrograd adlı şirketinin yolbaşçısı. 5 namzet arasında uğalip çıktı. İşgalciler şehir şurasının toplaşıvında onun namzeti için bir ağızdan hol tuttular. Uatta Aksionov'nun savdaşı Ruskaya Единство teşkilatının temsilcisi ve Goskomregistr yolbaşçısı Aleksandr Spiridonov'nun yendi. Украина парламентінің спикері Дмитрий Разумков Авропа шурасыны екі түрлі стандартлары олғанда қабатлады. Инсан ақлары устун олғанны білдірселерді Русия işgal етілген Қырым ве Донбасста япқан әрекетлеріне көз юмалар. Разумков айтқанына көре Украина әйеті Авропа шурасы парламент ассамблеясы топлашуларыны Русия қайтарылғаны үшін терк етті. Пареге Русияның яз сессиясында қайтарған әделер. Бұл есе Русия инсан ақларыны бозмаға девам еткеніне бақмадан. Цілком вмотивованим вважаю рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЕ постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання жодних з 7 рішень резолюцій організації відносно триваючої збройної агресії проти України. Це рішення є реакцією на тотальні та системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого поки що важко передбачити. Штанмайер формуласы Донбасста барышыға кетірмес, құсыси статус берілмесі есе девлетні бөле біле. Леонид Кучма Черниговтеке Милли технология университетінің студентлеріне Узы Минскте имзалаған весикаға насыл мұнасебетіні олғанын тариф етті. Кучма Донбассының işgal етілген қысымында Рус арбелері чықмағана қадар сайлавлар көтерілмесі сачма деді. Оның тахминлеріне көре, Женкнен виран етілген Донбасс тікленмесіне en az 100 миллиард евро керек olacak. Формула Штайнмаєра. Ми 5 років від неї відбивалися, зараз погодилися. Але поки перед цією формулою в законі не буде виведення військ, техніки, роззброєння, кордон, що був відданий Україні. Нічого там не можна провести. Це не капітуляція, це також шлях. Ми повинні обговорювати, якщо є пропозиції. І ми не повинні відкидати все, що нам пропонують. Але приймати чи не приймати – це вже інша справа. Звичайно, в тому вигляді, в якому нам пропонують – ні. Джебеден Украина арбелеріні четлештірмеге, террористлеріні афу етмеге ве Донбассқа хусуси статус бермемеге. Киевде бөле талапларнен Штайнмайер формуласына қаршы наразылық өткерілді. Yüzге яқын инсан Киевнің вилайет мемуриеті янына келіп мемурлар акимиетке мураджат етмесіні талап етті. Капитуляцияға йоқ акциясы Украинаның әрбір вилайет мерkezlerінде өткерілді. Мемуриет биналары янында петардалар патлатты. Бөле етіп шарқта да бөле патлавлар олғаныны қатырлаттылар. Звісно, ми можемо піти з Золотого, з інших населених пунктів в сірій зоні. Немає в цьому ніякої проблеми, ми їх брали один раз, візьмемо ще раз. І це наша земля, ми ніколи не відмовимося від того, щоб її повернути собі. Але слід згадати дуже просту річ.
що кожен відхід з цих позицій означає, що нам їх треба буде повертати силою. Чому? Тому що вся історія України, вся історія українсько-російських стосунків показує, що іншої мови, крім мови сила, наші сусіди не розуміють. Бүгінден 1000 гривналық купюра қоланывға чықарылды омавы тұсты. Купюраның бір тарафында Алим Владимир Вернадский ресімі, дигер тарафында Украина Милли Алимлер Академиясының бинасы акс етілген. Бұнен берабер Бусене Милли Банк 5 гривналық капықны да қоланывға чықармаға ниетлене. Айдавчылық шаадетнамесі әнді мобиль иляведе. Мемурлар яны сервис üzerinde çalışa. Böylelikle айдавчылар янларында шаадетнамесini алып жүрмесі мecbur olmayacak. Yanılıq не вақыт işke түшілежегі ve айдавчыларның бұна мünasebetini bizim muhbirlerimiz öğrendi. Шаадетнамелі техпаспорт янында бұлындырмақ шардегіл. Оны айдавчылар смартфонда келевесіне yükleyecekler. Bu yanılıqlar üzerinde raqami transformasiyаны әзірлігі çalışmaqta. Более raqami копия ветихаларының асыл нусха yerine tutacak. Вважаємо, що це буде надзвичайно популярною послугою. Реєстрація буде дуже простою. Не треба нікуди ходити. Не треба звертатися в сервісні центри, в ЦНАПи, в МВС, в Міністерство цифрової трансформації або будь-які інші організації. Все це буде відбуватися виключно в електронному дистанційному вигляді. Єдине, що для того, щоб згенерувати електронне посвідчення водія, в наших базах даних повинні бути ваші електронні відцифровані зображення обличчя. Хызмет бедава берелечегіне сөз берілді. Айдавчылар bu yanılıqlara farklı yanaşa. Bazı insanlar bu yaşayışını yenileştirir деген arada, digərləri şahsi malumatlar hacker hücumlarını uğrayacağından qorqan. Я считаю, это замечательный, идеальный способ для того, чтобы убрать всевозможные какие-то подделки, недоделки, которые на сегодняшний день присутствуют у нас в программе, в системе. Поэтому все у нас сейчас оцифровывается, вплоть до того, что деньги оцифровываются уже, переходят в биткоины. Поэтому, имея с собой техпаспорт в телефоне, это прекрасно. В карман не нужно думать, как положить, там кошелек забыл, например, що хочеш, можеш забити. Ну, якщо це технічно можна реалізувати, справді, щоб на мобільному телефоні на застосунку були права, і мені не потрібно було їх там носити, наприклад. Це було б чудово. Так. Це б значно полегшило життя, я думаю, мені. Та, забувала і не раз. Та, і не раз, тому там, якщо були ситуації якісь на дорозі, коли був випадок, коли я раз забула права, тому вимушена була сплатити штраф. Всяке буває, можна і телефон вдома забути, і документи. Ну, з хакерськими можливостями, то це трошки напрягає. Можна взламати і скористуватися. Айдавчыларға қоңқылажақ шей йоқ денелмекте ішкі ішлерін әзірлігінде. Шахси малюматлар махсус қоқчаланған сервисте сақланacak. Рақамы трансформацияны әзірлігінде қайд етілгеніне көре, янылық ноябрь айында кірсетілечек екен. Эльнара Меметова, Владислав Стужук, Павло Алиник, Заман, АТР. Вашингтонда Қырым-татар халқы сүргінлігінің 75-ші елығына бағышланған мұнақаша өткерілді. Итибарлы спикерлеріні Кенан адына институт топлады. Қырым-татар халқының тарихи вешімдікі фаджия ақында тариф еткендер арасында тарихчи Гульнара Бекирова да бар еді. Отек сүргінлік ақында Дегелде сүргінлігінің там себеплеріні да анлатты. Сүргінлікке азырлы Қырым ханлығы Русия империясы тарафындан запт етілгені бақыт башланған. Россияне считают это воссоединением или мирным, или там естественным присоединением. Но на самом деле, конечно же, крымские татары считают это аннексией или оккупацией, потому что помнят, что в 1783 году и последовавшие после этого годы, это по меньшей мере 150 лет, крымские татары теряли свою родину. Крымские татары превращались в меньшинство на своей исторической родине, потому что шло фактическое вытеснение крымско-татарского народа со своей родной земли.
Ахтем Сейтаблаев en яхшы актер, Нариман Алиев есе en яхшы режиссер. Кинокола адлы фильм тенхачелері Нариман Алиевны Евге адлы фильмне бойле химет кесті. Сейтаблаев баш рөліні ижра еткен еді бұл премияға намзет оларақ кечкен сене октябрь айындан берлі Украинада чықарылып тақдым етілген фильмлер көстерілді. Тақдырленув мерасимы Киевнің Жовтын кинотеатрында кечірілді. Це дійсно сприймаю як аванс і дякую всій команді, Наріману Алієву, Володі Яценко, дякую всім. Це справжнє професійне і життєве щастя працювати в такій команді. Дякую вам і дуже хочу заграти в комедії. Додому Наріман Алієв – найкращий фільм за версією українських кінокритиків. Хочу передати привіт та вітання та велике дякую батькам, які купили новий телевізор та вивели трансляцію у себе в Криму. Тому вітаю вас. Бұда қадан етіде программасы сонына етті епінізге қайырлы ақшамлар вератлық күнлеріңіз тынч кечмесіні тілейім. Эфирімізні есе меслік дішім Эльвина Сейтбулаева девам еті атерді айрылмаңыз.